Ngoba ningibona ngilapha nje zoganisa umntakazi wami inganeni ingane yesine lapho-ke mjabula Mkhwanazi ngesibongo lapho inkosazana zoganisa lapho emzini kaShanga zoganisa nje ngijabule kakhulu angilobelele kahle shaya inkomo ezonayo ezoboya ezokuthi futhi-ke nanami yayisiyibhula ngakho-ke ngijabule kakhulu wathi umuntu ufuna alalele ezwe ukuthi ukhulunywa ngani kuthiwani wasuka lokho wasumbole mahlangeni galegele phetheni ngomlomo phethe amasomntwana wasaphina wasakwazi angenge kanyenyane abe ngiyangena kwanukisa jeje esani sona sabayeni bafikiso uwahlabiseni uwahlabisa uciki kwamanqaba baqonde evuku yona nyama enkulu bayodla baphendele lapho usihlanganisileke bakwethu kusenza nemhlophe njengayidlabathi zolwana namhlanje na usuku leli lolu eluyisimiso enalibhukile nale nsizwa ukuthi namhlanje ngifuna ukugcinela senize nafika kanje nasihlanganisa bonke abantu bahlangana ngayo bekhuluma ngami bathini na uyabuza umthetho ukuthi ukana nje uyamthanda na uyenza nemhlophe njengayidlabathi zolwana aphela amapeke uyabuza umthetho ukuthi ukana nje uyamthanda yini na hawu bakithi hawu inonina nengane ingaboni ngazathi ayinanini nale gane wayinonina futhi yathi ngeke uyamthanda na
This is